ओजासिंगी नुमित पालन भारत की अनीसुबा प्रेसिडेंट ओइबिरंबा डॉक्टर राधाकृष्ण की मको कुमोन सिगा सिनबसिगुंबा थौरम सिगी चीफ गेस्ट ओइना लेंसिन बिरिबा मणिपुर सरकार की डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कार्यक्रम मतिक साराबा श्री वाई जोय कुमार सिंहबो अहाकना कोक नंदुना kaikuna uchari guest of honor oina lengsing biriba Hill Areas Committee ki chairman honorable Sri D.T. Hoki amadi Maniko amadi Manitron ki chairman oina lebiriba Sri Dr. Y. Radhesham Anibusu ahakna kaikuna uchari Sri Vinit Joshi, IAS, Principal Secretary, Education. S. Sri H. Dilip, IAS, Commissioner, Higher Education. Board की Chairman Secretary, Council की Chairman Secretary, Education S. Amadi, Higher Education के Director सिंह, मांग बेलेंसिन बिरिबा, Education Department के staff. हौजिकता लाइरिक यामना वैल्यूएबल ओरबा लाइरिक अमा कंट्रीब्यूट तौगिरबा रिलीज तौखिबा ओजा जामिनी तोंगान तोंगानबा कॉलेज स्कूल की प्रिंसिपल सिंह ओजा सिंह प्रेस की इचनाउ डिस्टिंग्विश्ड इनवाइटीज एजुकेशन बो सपोर्ट तौगिरबा खुदिंगमकु आइना काइखुमना उचरी अमसुंग कोइगी चीफ मिनिस्टर की सेक्रेटरी वाले लेंसिन बिरिबा Sri Ashok Kumar IAS Pusuaya Nikai Puna Uchari. Ngasisi Yamna Kwaidagi Hena Maru Eva Numit Amani Haina Lauzai Maramdi Akwigi Hek Mu Ivana Horok Padagi Equigi Mu Iva was him Mata Choba Dai Telo Niva Group Amahayutai Skanano Harkanda Ozasing Sum Ozasingi Numit Ama State Level Thakta Kwena palan tauraga yam nawana angam araiba kharana within the limited resources ai constraint mayam leina athapa do igara anakpada oigara angam kharana tauraga akhoi hi manipur gi mi sing sem da ya de haina kachin koya kya chatuna akhoi bu semirak liba oja khudingopo ai ni kai kon chari prize phangmi khiba award phangmi khiba oja khudimok sui kai khuna uchari tasengna aina khitang numaijada ba matang lei masim tangai panjaram ga speech makha tadringai da aina dum yengje da hoji khatang ujarak pani akhoi gi teachers day haibese ai khitang college gi su yaurung gadra haina khanje bane adu ngasi si college gi oja matang phangba udabasi hana dai satharak pra adu in future matung da koi higher education gi so koi yawan ba yabra haina सिमा खनजगे है नहीं मयाम थमजगे मसी कोई की सोई हिबल रमगदी मसी मिजा कोई नापी होय नसिमा हाइजगे ओजा सिंगी कंट्रीब्यूशन अखोइना खांगी अखोई ऑनरेबल डिप्यूटी सीएम ना अदगी ऑनरेबल मेंबर अनि नसो गेस्ट ऑनर अनि नसो ताकिरमे अखोई की अखोई तहननिंगबा प्रॉब्लम ओजा सिंग दा तहननिंगबा ओजा सिंग तौपिरप कयाम लय अदुबु तसेंगना ओजा खुदिमोंना छात्र मागी आइगी याम्बा टीटी हौकिबना हाइबिबदा कांग्रू गा स्लेट काइन पलकाना अखोइ सो थमोइदा माइदा थलोन थिएमम फावै मरमदि अखोइ तमकोरसो पान अखोइ की सुबला काइना अदि मपी लाइरि काइ मसा मसा तमागा अदुगा सिगी स्टेज योरोपसे टुडे आई एम नॉट स्पीकिंग एज अ मिनिस्टर छात्र अमा एक्स स्टूडेंट अमने हेना खंजरगा आई ngangjabani ngasi di mantri nati adu education represent tawrubna ai adum education matang na thamjage oja singi contribution akoi education system is a big idea akoi samudra ga yam chaman chawa I'm so fortunate so lucky that I have a good team siraman lengshin mirwa higher education led by Mr. Dilip IAS commissioner aduga education gina akoi ki Vinit Joshi lead tawiraga ai gi wonderful principal teachers higher education की अदगी secondary higher secondary then middle primary upper primary की मयाम से when I interact तो ना इंचचर होता ओजा से सिंगी problem
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯖꯕꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯤ transfer and posting. We'll definitely do something for transfer and posting. ꯑꯩꯈꯣꯏ improve ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡ ꯁꯪꯒ ꯄꯪꯒ ꯂꯩꯖꯗꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯡꯗ ꯃꯥꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯟꯅ we are trying to identify ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯐꯕ transfer policy ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯅꯕ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯖꯒꯦ. ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯩꯐꯝ ꯆꯥꯐꯝ whenever they are posted in very far-flung areas. ꯑꯗꯩꯗ ꯂꯩꯐꯝ ꯂꯩꯇꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ environment atmosphere ꯌꯥꯝ conducive ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡ ꯂꯩꯔꯨꯕꯗ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯆꯥꯗꯕ ꯖꯒꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯏ. ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯒꯤ transfer ꯇꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯏꯈꯤꯕ ꯈꯔ ꯂꯩꯕꯗꯒꯤ MGL ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯐꯪꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯔꯤ. ꯑꯗꯒꯤ promotion for example ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯤꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯖꯔꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ SSA ꯔꯝꯁꯥꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ recruit ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ promotional avenue ꯂꯩꯇꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ career-ꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ planning ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ it's a big challenge for us. ꯇꯣꯂꯣꯞ ꯆꯥꯡ ꯅꯥꯏꯅ ꯐꯪꯗꯕ ꯌꯥꯎꯔꯤ. Moi rank amada recruitment tawraga next after 10 years aduga 15 years where they will go adusa so what challenge we are trying to address this concern aduna oza sangi problem mayam se unless we sort out these problems adurigadi apana there is not going to be good learning is not going to happen afaba tambi bai se oza sangi moi problem mayam se address tawra kanda we soidana ngamgani haina khanje aduna our government led by Honorable Chief Minister Mr. N. Biren punamagna khanjare health and education atai departments very important way masida kanna importance iraga emphasis tawraga kramaina Manipur samasi how to move ahead asi kanna khanajari bane adana oja singna please ningma kaidi gano soidana oja singi problem mayam se address tawna hona jagani oja gi concern mayam se address tawjara kanna अखोइना खंगबिगदबसे education हायसे हेन हाइबा काना अखोइना स्ट्राइक तगदबसे छात्र हानो उबिगदबने अदुना छात्रगी अखोइगी ओजा अखोइगी येंग मतुंगना छात्रगी ओजासिंगना सु करि तगदगे क्रमाइना how best we can impart maximum learning क्रमाइना तहनगदगे हाइबसे ओजासिंगना सु ngasai अखोइ honorable deputy CM हाइबिरम मदुमाइना अखोइ खनबिरगा whatever we are today ojasingi contribution is ngasi IAS IPS adagi engineer doctors achiever sportsmen kayam thora krima yam se nahan dagi sei akoina het myo ibran lerakpa Manipur samaj le lerakpa thora iba mayam se oja leiramdragadi am thora omoy adon oja mayam se seminar why I am today standing here it is because of my teachers ado akoi ojasingi contribution ngasi si yoremi Sumaina akoi semira akoi me am leiriba Manipur sigi level pubirakpa siragi na hojikti akoi Congress let aiba akoi matam madu adu tormeda those are facts yam chumilla but now life is very fast yam young yam competitive oiramna children and students they have to make careful choices adu torokoi matam competition yam lakparina thainagi potuga akoi hojikadi kitang outdated oigadra aina aigi opinion khanjabarina hojik akoi yamni yamna chaliba basica akoi chaminage hairati masiri mamang thana koi angang singsi puge hairati oja singna so kitang khare hena hana kanna tawbirim si khare hena yamna changsin biraga soidana maki oja khudima parents ki guardian soidana orangani na khanjai aduga parents khara so kano khradi akoi oja oiram basu khare yawbiramane na khanjai aduna masai honorable deputy chief minister na adi akoi Dr. Honorable Maniko Chairman, when we love when professions duty professions with interest and love anything can happen. I don't know, we can make wonders, we can do wonders. Only thing is that interest and love adugidu mafam kharada wat pugumba ubagi mayam khara dum haina ba akoi uzarubante mayam na haina ba khara di lei madugi potu akoi leiragadi phagaran khanji akoi sarkar la matung na oja singi phanawi damakta akoi kanna honajari aduga hoji MGL gi problem transfer policy gi kai kai leiba adu akoi si sarkar sing lakodi akoi
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯍꯥꯌꯔ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯗ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯗ ꯃꯤꯡ ꯆꯟꯕꯗ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯗ ꯅꯝꯕꯔ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯗ ꯂꯩ ꯃꯄꯥꯟ ꯆꯠꯄ ꯉꯝꯗꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯂꯩꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯃꯤꯁꯅꯔ ꯍꯥꯌꯔ एजुकेशन अखोई मैम तानारगा अखोई डिपार्टमेंट तानाजरगा अखोइना धनमंजुरी क्लस्टर कनो यूनिवर्सिटी की अखोई बिल पास तौरे याम थुना मदु इंप्लीमेंट तौरे से दिस इज एन अचीवमेंट फॉर आवर गवर्नमेंट अदि मतुंगदा अखोई प्राइवेट स्कूल की कंट्रोल तौनबा रेगुलेट तौनबा डी रेगुलेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स सिगी बिल अमस अखोई पास तौजखरे सिदा मसी अइना प्राइवेट स्कूल खुदिंगमक अदगी अथापदे लाक्पिरेबा अखोइगी केरलादगी अदगी कनोदे हिमाचलदगी यूपीदगी लाक्पो ओजासिंग मणिपुरदा कंट्रीब्यूट तौबिरो प्राइवेट स्कूल तंगिरेबा प्राइवेट स्कूल खुदिंगमक बुसो आइने एप्रिशिएट तौजरी कंग्रेचुलेट तौजरी मरमदी अखोइ गवर्नमेंट स्कूल न तौबु ngамदबा अखोइ लेफ्ट आउट तौगदो कया मोनस दे आर टेकिंग केयर ऑफ दोस स्टूडेंट्स अदन वी कैन नॉट ब्लेम देम दे आर डूइंग वंडरफुल वर्क अदु अखोइ याम फसन तौबि ओनली थिंग इज मोइगी मरक्तसो खरा असोइबा अरान मखरा यावरप खोलकपा यावरपदो मदु चेक तौनबिदमक्ता अखोइने सिगी बिल से अखोइने सेमजबने बिल सिना प्राइवेट स्कूल थिंगबा अदु मांगनबा तोहनबगी अदुगुम करियमता लेते करिगुम काना अखोइने खन्नबा वी आईएसटीवी दा अदगी टीवी कनोदा खबर यावरपा सरकार ने बिल सेमजलगा प्राइवेट स्कूल मांगनदर नो प्राइवेट स्कूल से अखोइने तौसे रेगुलेट तौ हाइजबनी ओजा क्वालिफाइड ओदब लेरमवा फीस प्राइवेट स्कूल खरना वांगना लौबा खरना नेमना लौबा अदगी संगोई मसा आमदा अंगांग मयाम फमनबा काबदा अंगांग चामा फमनबगुमा अदु मै तौरपदु मैक्सिमम लर्निंग विल नॉट हैपन अदुई दमकता अखोइना मदु रेगुलेट तौसे हाइजबगी तौबै वानी अदुना किनिंगाई केम लेते अदुमसो मयामना अखोइगी प्राइवेट स्कूल की ओजासिंगी मरक्ता कईगुम ओजासिंगा इंटरेक्ट तौबिबा कांदा मखोइगी मदुगी वरी फियर दो मदु लौथोकपियो हैना अखोइ ओजासिंग थ्रू दा तौबिना मै अपील तौजबने अनि सुबदा अखोइगी दी रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ प्राइवेट ट्यूशन इंस्टीट्यूशंस हैना अमगा बिल पास तौजे मदुगी बिल दुना करीदनो हाय कांदा चुमदी चुमदबा माले अदुबो खरा अखोइ सरकारी ओजासिंग से सिगी मरक्तगी एलिगेशन मयामना ओजासिंग सुम तापिरपा लेकाय सुम हाइबिरपा अखोइ ओजासिंग मरक्त ओजा खरदी स्कूल दा लारिक तंबिबई मगुता का हेने टेंशन पीद्रगा प्राइवेट ओइना कोचिंग क्लास हांग मोखोटपा अदुगुम्बदा हेने टेंशन इम्फेसिस पीरे हाइबगी अदुगुम ओजासिंगना सरकार ओजासिंगना दम अखोइ तापिरपा अदगी पेरेंट्सिंगना हाइरपा खोलपा यावरपा अदुइसु मतकता ओजा खरदी स्कूल से अखोइगी स्कूल से तमन्निंद्रगा प्राइवेट स्कूल चलहलगा अदु मोइसु प्राइवेट स्कूल ओजा ओइब चले हाइबगी अदुगुम एलिगेशन खरा लेरपदोरा हाउ टू कंट्रोल हाउ टू चेक मरमदी अखोइ ओजानेना सरकार ओजानेना अखोइ टीम ममो लेबना आइगी टीम की मेंबर अमा बदनाम सामीना फतवा ngang पैसे अखोइ पामजदबदी अखोइ डिपार्टमेंट ना मसी अखोइ इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द टीचर्स एंड आल्सो द स्टूडेंट्स अखोइ एजुकेशन डिपार्टमेंट की खंजरगा मसी की बिल सो अखोइना पास तौजबने मसीरा बिल सिरा ट्यूशन सेंटर थिंग मखोटबगी लेते रेगुलेट तौबा रजिस्टर तौलगा अदुगा गवर्नमेंट की ओजासिंग की ट्यूशन yes aigi yumda aduga angang ahum mari amalekai haitaba taki bidamagtadi there is no problem but hazana tuition center hangoga private oina business toba aduga like tam som tambidaba yawre madu yaro haijabagi adugi bill ani se akoina pass tawjabani aduna bill ani sigi matang so oja singna akoi private school da akoi maru apang yawbiragadi sigi tuition center thingbagi wa laite simaso kibiriba adu kara tawrisu mayamna kara हाइबिरगा कन्विंस तौबियो हाइना थमजगे अदुना ngasi boda whatever Manipur is today it is because of the great deeds aduga contribution from the teachers asi ojasingna contribute tawirapa tapi tamirapagi madugi fall mane aduna yes we can do more hena tawwe adu on that line if we can think akoi how can we do better akoi yam phajana tawrisiragi hena kramai tawwe अदुगा अखोई मरक्तसो हेन वारबा ओजासिंग से मसा मोंग तादर नाव लेबा नुपी मचासिंग इमुंग फैमिली मोंग तादबा अदुमा यावरगे why not अखोई टीम ममनि खलगा अखोइना why not we volunteer that I'll go to Tausen in place of her why not I'll go to the Tamimno or Somdal in place of asi oza haloi